Sound check. Check sound check. Check sound check. Check sound check. Sound check. Mayap at magrasyang abak po kay kayong ansablang kapatad, king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni, king kadwa ng aldo, ning kaya katamong misa de gallo. Kaniting banal kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabiatala karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, Odi at Luz Kiambao, Familia dari Mr. and Mrs. Abel Manalese, Familia Beltran, Joanna Marie Castro, Familia dari Renato at Lydia Santos, Familia dari Mr. and Mrs. Mario Pasion, Mr. and Mrs. Jan Bolaños. Para king espesyal ang intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Laila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Chris Paldeng, Catherine Paldeng, Pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marty at Badet at Victor Pinto. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, Pio Cesario Pingul, Gloria Arevalo, George Willie Simon, Gina Torno, Jesus Navarro, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Eliza Fabro Samson, Esther Gangcuangco, Merla Mangalos, Cherry Cacnyo, Pauline Kerr, Paula at Lenny Hernandez, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king kapayapan daring kaladwa daring mayat patad, Di Norma, Eusebio Francisca, Iliano Senior, Celerina, Annalyn Ocampo, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Nia Tagason, Arnold Basco, Filipinas Cruz, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapa Karela.
Anding mato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamongan, king lagi ng iba, ampuning anak, ampuning banali Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagon ng banali Espiritu, manatili asanang parati, kay kayungan. At kekaan timurin. Pakamalan kong kapatad, king bit mong kapakumbaban at king kataymikan da rin kay katamong pilubluban, ganakan talangeni at sisyan ding sabla tamong kakulangan. At adwan tamo, ingkalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, patang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyagkas tayo po ngayon miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Hulinita, ipaniga po ko, ka Santa Maria, ang kapilan man birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, Diyos, inuta mo. ing Diyos sa mayubayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Huling ikang bukuring banal, ikang bukuring inu, ikang bukuring kakatas-katasan, Jesu Cristo, kaguming Espiritong Banal, King ligaya ning Diyos iba. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. O iba may miglalang at talapangapos ning ketawan, biriyan mong mikatawan niyang tao, ingkay kangamano, king sepupuna ng Mariyang kapilan mong birhen. King pamakiyagom na, king kay kaming pangatao, mi pagkalaman king mirakayanan, king kay kang panga-Diyos. Uling ya, ing mabibiye at magari kambemo, king kameto nga ning balalay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Inawos no nga Jacob, dinganak na, at nga nakarela. Lumapit kayo at makirandam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya Israel at tatayo. Ika naman, Huda, puryanda ka at dukula kaya ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring leon, pasibayo kang sasalikot kay bat mong may kamate. Leon kang magpainawa, paena lalapitan ning ninuman. Eya makomisan man ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayo payana. Ang gaking datang niya itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan ding tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, makyabeta po karing koro, miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. O Diyos ko, ingke kang ngari, kaya kayang turwanan matol, aalang pamangabiran. Kingke kang ustisya, dakayanan mesana, banking mipnong katuliran, kayayang pamahalahan, ingke kang balayan, at karing mayayadipit, ibiena ing katuliran. Manano na sanang ing labwat magkalubyang dakal akanawan at kaya magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ni ngari ing katuliran da, ring at tsuking kakaluluan, dingking kagipitan, kaya lang saupan. Miral sa ing katuliran, kingkayang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, antiing sa slagabulan. Magariya sa karing mingangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikoti ning yato. Eya sa makalingwan ingkeyang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabantugan kalupa ning aldo. Manano na sanang ding bansa adwande bendisyon ning Dios, anti inggewa na kingari. Talakad tapuman parangalaning mayap a balita. Alleluia, alleluia.
Itangan po, may kakeni kabyas naning kakatang Diyos kakatas-katasan, mantabe kaking pamaglagbe kambening upaya at lugod, ituro mo keng lumakad karing daklat ning beluan. Alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka timorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keko o Ginoo. Itiyeng listahan na piyakitan karing pipumpuna ng Jesucristo, amen ibat, king lahi ng David. I David, apalipi ng Abraham. I Abraham ay anak ni Isaac. I Isaac ay anak ni Jacob. I Jacob, anak na Larihuda, ang ponding kapatid na. I Huda, ay anak na kang Tamar di Fares at Zara. I Fares ay anak ni Esrom. I Esrom ay anak ni Aran. I Aran ay anak ni Aminadab. I Aminadab ay anak ni Salmon. I Salmon ay anak ni Ibooz kang Rahab. Ibooz ay anak ni kang Ruth, Iobed. Iobed ay anak ni Ihese. Ihese ay anak ni ingaring David. I David ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. I Abias ay anak ni Asa. I Asa ay anak ni Josaphat. I Josaphat ay anak ni Horam. I Horam ay anak ni Uzzias. I Uzzias ay anak ni Hotam. I Hotam ay anak ni Akaz. I Akaz ay anak ni Ezekias. I Ezekias ay anak ni Manase. I Manase ay anak ni Josias. I Josias ay anak ni Jeconias ang ponding kayang kapatid. Kanita milyaring pangadala daring Israelita, anting bihag karin Babilonia. Kay bat, ning pangadala daring Israelita, anting bihag karing Babilonia. I Jeconias ay anak ni Salasiel. I Salasiel ay anak ni Zorobabel. I Zorobabel ay anak ni Abiud. I Abiud ay anak ni Eliakim. I Eliakim ay anak ni Yazor. I Yazor ay anak ni Sadok. I Sadok ay anak ni Yakim. I Yakim ay anak ni Eliud. I Eliud ay anak ni Eleazar. I Eleazar ay anak ni Matan. I Matan ay anak ni Jacob. I Jacob, yaing tata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, yaing ima ng Jesus, amayayawus Kristo. Inya gana-gana, labilang apat ding lahi manibat kang Abraham, ang kang David. Labilang apat ding lahi manibat kang David, ang king pangadalada, ring Israelitan ting bihag ka rin Babilonia. At labilang apat ding lahi, manibat king pangadalada ring Israelitan ting bihag ka rin Babilonia, ang gana king pangabayit ng Kristo. Pagkamalan kong bininyagan, ing mayak ng balita ng kayakatang galigtasan. Kapurian keko o Kristo. Mayabayabak po kay kayong ang sablat. Misan midinan ko pong pamikatagon na makipagkwentuhan, karing miyasawang magselebra o magmasusi, king karelang 25th
wedding anniversary king dati kong parokya. Kay ba't kong Megan Carela, kabang mi papagkwentuhan kami, miras po, iting kwentuhan mi king pamangumusta kareting adwa. Kinumustan ko lareting mi asawa, agpangking adwang pulot 5 banwang pamiyabeda, anting mi asawa. Naku po Carela, mapno mo po, dis na nyo ing makanyan, akalambat, 25 years amiyayaben ting mi asawa nga ko Carela, nano mo pong sikreto yo. Nako. Nano mo pong sikreto ning kay kayong pamiyabe. Nako Carela nga dua. Nga na pong may kibat ka na ako niting misis, niting babae, nga na among balo mo. Miras kami nga 20, 5 banwang miyayabe, niting mister ko, uling eko magsawang luluguran ke. Eko sasawang luluguran ke. Nga na po niting misis ka na ako. Mas may bilib ko king meging pakibat na kanako, niting lalaki ning mister na. Nga na po, ako naman namong balo mo. Mas akakit ko po kasi retang mayap. Kaniting misis ko, king kasumagid da, reting kakulangan na. Nga na. Mas lalawan ko po, mas mangibabola kanako, among, retang mayap pa at tsu, kaniting asawa ko, retang good qualities, kaya, king kasumangid da, ring kay nana, ring kakulangan na. Nga na, niting mister. Tutupi naman. You know, marital problems arise most of the time when we only remember the faults of one another and we fail to recognize, we fail to remember all the good qualities of one another. Nengkahi, may kakaproblema la, ring mi asawa, uling nengkahi, eda luluguran Carela, detang kakulangan da, detang kainan da, ding lalawan da mo, halos detang mga santingatyo Carela. King Ebanghelyo tamong mipasyag kaniting kadwa ng aldoning kay katamong misa de Gallo, nung ikit yo, milalarawan kaniti, mipapasyag kaniti, nung makanano ng kinawul, ne po? Milalarawan king kay katamong pamamasangin, nung makanano ng kinawul, buong buo, ning Ginong Yesus, ing tao. Ing kakulangan na ning tao, ban kanita king kapamilata na ing tao may bayo ya. Kinawul na ning Ginong Yesus, ing buong pangatao tamo, king kasumangid na rin kakulangan tamo, ban kanita ing tao mi reformaya, mi bayuya. Buo tayong niyakap ng Panginoon upang sa pamamagitan niya, tayo'y mailigtas niya. The Lord embraced our totality as human persons, both the good and the bad. Dimdam tala rin, miyayaliwang lagyo, king pamamasa tamo. Banwa-banwa, ing kadwa ng aldo, ne po? Ning mi kay katamong misa de Gallo, damdaman tala, deting miyayaliwang lagyo. Nung nga pansinan nyo po, deting lagyong may nga banggit at no king karakal, dapot. Nung makanano la karakal, deting lagyong may sambitla, o may banggit king kay katamong pamamasa, makanyan lamo naman po karakal, ding eskandalo, at problema kanita, karing karelang familia. Inya pinako pagtakan ko makapagtaka mo po, o ba't kaya yung Ginong Jesus, mas pinili ng mibait ya Carela? Ginuya. O ba't kaya yung Ginong Jesus, yung Diyos, mas pinili ng iting anak na, miyabeya, kariting eskandaloso at problemadong dakala pamilya. Remember, He is a God. He is a God. And He could have chosen the families with less sins, with less mistakes, with less scandals. How come? Carela pa. Ne po? Ginuya, Diyosya. Pwede na naman pinilan. Itang masanting, karinyami payit. Ngakupin po kayo nandin, o iniing sangkan, o ining kasasangkanan, o ining dahilan, o ining rason na nita, kinaul na kasi ning Gino, kinaul na kasi ning Diyos, ing kakulangan tamo, anting tao, ban kanita king kapamilatana, mi reforma kata, mi bayo kata. Pag nakamo po king balang metong kay katamo, napulalawan ni nga pong ginuing kakulangan at kapalpakaning tao. At iya po kapilan man magbasi ing Diyos, king eskandalo, o problema na, ning tao o ning pamilya. At kapilan man nalalawan ning Diyos. Kapilan man nalalawan ing kakulangan daring miyasawa,
ing kakulangan daring mi papamilya, ing kakulangan daring mi kakamag-anak ning Diyos, nalalawan ita. Uling mas matimbang kaya, ing maya pa at tsuking tao. Datang good qualities yang ilang mangibabo, king apong Ginoo, mas matimbang la kaya. Eno lalawan ni nga pong Ginoo, ring kakulangan tamo, ring kainan tamo, ding kapalpakan tamo, no ding lalawe na king tao, ilapin detang mangibabong good qualities kaya. Ako po maniwala ko, pwede ya pang sagipan, pwede ya pang sakloluan ing meto nga tao, ban kanita, mibayo ing kayang puso. Ing tao pwede ya pang sagipan, king kasumangid daring kayang kakulangan, king kasumangid daring kayang kapalpakan, king kasumangid daring kayang kainan. Bisa tamo tali, tamongan, samutan tangan eh. Ang giyang kaya katamong pamamasa. Ne po? Samutan tamo, mayapat marok. And we have to accept each other's abnormality, queerness, and flaws, and shortcomings. Nasa pagtanggap lang yan. At sumupo yan nung makananumeng tatanggapan. O tayo po pansinan. Kapilan maning meto nga tao may aluguran nung pa mo tanggapan. Kapilan man ing tao may agyong luguran nung pa mo tanggapan. So kaniting kadwa na pungal doon, ing kay katamong pamanyimbang benghe, ing ebanghelyo, agkatana katamo, payabot na kay katamo, na tanggapan tamo ing metong at metong. Tanggapan tamo ing balang metong kay katamo. Kutang kumupo kay katamongan. Kaya mo bang mahalin muli? Kaya mo bang tanggapin muli ang mister mo, halimbawa, kung may pagkakamali siya sa'yo, ikaw na misis niya? Agyo mo bang tanggapan king anak mo, ikang pengari nung pinalpakya? Karena mong kapamilya, kamag-anak, agyo may pang patawaran o tanggapan pa si bayo, halimbawa, yung kaya kang kapamilya, yung kaya kang kamag-anak, nung niloko na ka, lalong-lalo na nung pisasabihan, pera. Agyo may bang tanggapan, ing taong malapit kaya ka, ing taong kakaluguran mo, nung halimbawang penasakit na ka. Nino man po kaya katamo, ing agyo na yung tanggapan ng meto nga tao, king kasumangid na rin kayang pamagkamali, king kasumangid na rin kayang kakulangan, king kasumangid na rin kayang kapalpakan, king kasumangid na rin kayang kainan, in taong ito, buri ng sabyan, ating kapaskuhan kaya. Ating Pasko kaya. Nino man kay katamo, ing tatanggap, king pamagkamali, na king kakulangan aning meto nga tao, ing taong ita kaya, ating Pasko. Misusunduya ing Pasko. Metong tamo mong pamilya, ne po, totoo ita. Isa lang ang pinanggalingan natin. Metong tamo mo penibatan. Metong tamo mong pamilya. Pero bisa tamot aling ako, pinpo kay kayo nandin. Di paintagon, ding haliwa kay katamo, atin lang kakulangan king totoo. Atin lang kapalpakan kay nan king totoo. Inapaganak ka po, king balang metong kay katamo, magumpisa tapong pasibayo. Magumpisa tapong pasibayo, at abe-abe tamong manyalese, magremedyo, ngening magpasko. Magumpisa tamong pasibayo, abe-abe tamo, anting meto nga pamilyang manyalese, manayos, manareglo, ngening magpasko. Talagat kongan po. Pakamalan kong kapatid, manalangin tamo king Diyos, sa ipa tamo nga tsubanwa, amay tupot king kayang anak kaya katamo, ban iligtas na katamo, at gawa na katamong talapagmana, king ligaya na karin banwa. Karing balang kaya doanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, ibiyemo, ingke kang pakalulu. Ulitan niya po. Ginoo, ibiyemo, ingke kang pakalulu. Ban ing Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at alimbawa, parati ang maging manimuna, king pamaglualo, king matulid ding kalulu, uling anak noning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo, ingke kang pakalulu. Ban maniwalaya kang Kristo ing yato at tanggapanay ngalok ng kaligtan at
dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalolo. Banding sablang pamilya, tanggapan de karing pibale-balera, ikristong talapagligtas, at mi biyebiyela, anting karapat dapat ay anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalolo. Ban itamungan, parati tayang pakamalan, ingkalam ng kaligtasan Kristo, ating dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalolo. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan ng balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldananda, ring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan da ring kaladuada, ring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman niyabe tala ka rin kay katamong intensyones, ring kapasalamatan dari Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, D.O.D. at Luz Kiambao, familia dari Mr. at Mrs. Abel Manalese, de Mr. at Mrs. John Bolanos, familia Beltran, Joanna Marie Castro, familia dari Reynato at Lydia Santos, at familia dari Mr. at Mrs. Mario Pasion. Para mo naman king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Chris Paldeng, Catherine Paldeng, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marty at Pedet, at Victor Gindo. Para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, George Willie Simon, Gina Torno, Jesus Navarro, Anuel Rafael Sampang, Nilo Udan, Eliza Fabros Samson, Esther Gangguango, Merla Mangaluz, Cherry Cacnyo, Pauline Kerr, Paulo at Lenny Hernandez, Olga Mangaluz, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king kapayapan, daring kaladwa, daring pakamalan tamong meyangubye, lalong-lalo na daring Norma, Eusebio Francisca Emiliano Sr., Celerina, Analino Campo, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Arnold Pasco, Filipinas Cruz, at ding sablang kaladwaging purgatorio at detangala ng makaganakapa, karela, ipanalangin dala, king Ginoo. Ginoo, ibiye mo yung kekang pakalulo. Ngayon ipuadwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Uy pa mga tsupan papanatilyan me king lugod mo, ing balayan ay natbus ng Kristong kay kang anak. So pan mo ngan sana, ding kay kang anak, mi biyebye, anting tapat ng galame ning kay kang familia. Idingan buwa duwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Talakad po para kin pamaginsin. Manalangin kayo kapatid, banig kayo kadamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, panwanan mo sa nareting ayin ng kayang Santa Iglesia, at kapamilatan iting Eucharistia, ibayo mo kami king tinapeng iba't banwa. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya kan timurin, iyat na ring pusuyo, makayat na no king ginong. pasalamatan dahil ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, delanay ng indong birhen king kayang sepupunan, kambe ni ngalang kasimparang lugod. Si Janang Juan na talapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne, karing tao inyang di natang ne. Uli ni ngayon muna nung lugod na kaya katamo, kitman na katamong tula ngayon pag sa tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante, at manalangin kabang ding pusuta mo, maglapo lang kapag mulalan at kapuriyan. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit minggegang ligaya, layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banal o ibay, kayong panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampume, ing papanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Pira sune at binyene karing kiying disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikungan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad nga punan, ginawa ning galis, pasibayang pepasalamat kega, at binyan ning galis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti galis ning kanakong daya,
Ing daya ning bayo at talangang kang tipan. Ami bububarake kayo at para ka rin sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan miyo ibay nga matayan at mamanyobli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagambuha mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anding netong, ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing ke kaming Obispo, i Pasiano ing ke kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong Norma ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kabadad ming pepay nawan at manenayang subling niya, ading sablang meyango na biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod, at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon. Purian dagat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian dekat paranganan manggaman hingalan hanggang Ganipun, di mo nga anak nang inampun, yung kaya katamong malugod na gino, maus tamang inikeya, karing amanong tiro na kaya katamong. Kami
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasupan ning kayang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mane naya kami, kambe ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Huling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaborian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timorin. Ipakita po ngayon misasan medong damo, king kapayapan. Ngayon ginuda mga Kristo, ngayon kordero ng Diyos, sa malalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaws king apuna ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin mo. O Diyos, ay ipami, kabang pakanan mo kami, king pamanganing biye, ipagkalub miya naman sana kay kami, ing banal mong Espiritu. Baking sunlag, king kayang sala, panyatang ng Kristo ng anak mo at kay king Gino, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo karing kapabaluan. Thank you so much for our offerers this morning. And for our simbang gabi tonight at 7:30. And for tomorrow, December 18 at 5 a.m. at 5 m.m. Our offerers are the Christian Family Movement, the residents of Cluster Phase 2A, and medical professionals and health care workers. Yung pong offering at lamak, hot and cold drinks, coffee mix, milk, sugar, chocolate drink, and juices. May we also invite our parish community to join us in these offerings. You may drop your offerings at the parish office should you opt to do so. All the lamak collected during the Simbang Gabi shall be distributed to our less fortunate brothers and sisters. Dakal pong salamat. Let us all kneel for our Oratio Imperata. Manalangin mo. O Diyos, ay ipami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Adon me kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit at mega mate na karing dakal la daw. Ipanalangin mi nga tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangagalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyango nabya. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karitang atyu king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patok nangan mo na saning pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ing ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampun magari kambe mo, king kameto nga na, ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayambunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana bisawiling aklismike ka, king kakulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaltanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo para king masusing bendisyon. Inginu manatili yagay kayo, At kekante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Paniwalan nyo king misan, inganak ning Diyos, di natang yagay katamo. Paninayan yung dahatang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang iyatad na kaya kayo, ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo, king kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe king kay kayong kasalbandayanan, matula king kapanayan, at alang kupas king lukod, sukat ning biyeyo. Amen. Masaya tamo ulingin kay katamong talapan at bus, di natang yang mibiyebye busal damo, anting beto nga tao. Potang datang yang pasibayo, king kayang ligaya, ablasanan ako sanang
biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mayarine, umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos.